November ni thum ni lai ni ani a INP Mizo channel clear tu te chibai le vek ule tun tumpo kan ti thin dan pa nga yin Myanmar ram chung chanchin langsar zual kan clear ho le anga atop thlengin min lo clear sak le don nia in thuron kan lo mu thina comment lama thuron min petu in za chunga lawm thu kan soinon le boke tin kan channel atanga Myanmar news le news dang kan ti chuwa ve thin te hi thain ti zong ani chuan min lo share sak ve thin don nia Chin state chimlama po Indona chuak le mindat le matupi inkar kongpui dunga November ni nimin lama tangkhan voin chhun lam thlengin CDF tele terrorist sipai te anin kap le a anin kana hnai vaya thingtlang khuwa te heng walan pi kholui le khothar te telin in zani chuang omna tuisip khuwa te po anral tlan le hlom ni in matupi CDF te chuan voin khan an soi voin chhun chonu thlang hera terrorist sipai te chu walan pi khuwa an om nia soyani a civil mi te nan tlan san tak in te chu an kalna cha bi chu chia in an du an la le mai ni nan soi bok tin kan puan tak ang khan min dat CDF tele terrorist sipai te voin lama anin ka le awangin anin ka na kong pui dunga om chung ko som rual vel po rampalai lenga an tlan le nia soi ani bok hetia Chin state chimlama nimina tanga Indona kal zel chanchin hi chiang zo ka ngai chan me ka ni nimin November ni khan ha kha khopuya po mian check na sa kan ti kha ha kha traffic point pale store bula duty in mi som lion man nimin pia khan mi panga an lo man to bok nimina mian man tak te zinga chuan kol pa pakhata tel veya an vela an soi sakna lama athi ve ta ni in voin khan ha kha lam media te chuan an soi dan hi a in ang lo thua maya a ming le mel te khoilam mi nge ni ti te po kan hre chiang lo kol pa pakhatan soi sa hlumani ti in ha kha time chuan report a don thu a soi ani kan soi thin angin sakain region hi tunlai chu boina chhuwa tamna ania chanchin pon nga ber mai ome terrorist council point sakain region huam chunga PDF te noi chimit vek turin along min taya operation akal pui ti kan soi to kha tukin lama tang point kalimiu chim lama boina a chuak na sale hle a terrorist sipai te chuan thingtlang khuwa te po an kap le pop mai ani terrorist sipai te hian kali le kan ko inkar kong pui dung thunun thei tumin ma an langor ve hle a tukin po khan kong pui dunga khuwa te chulu chilin ral thuam lianin an kap zel maya nu pakhat chuan hliam atuar ti hriatani kalimiu township huam chung chim lama seta khuwa om terrorist sipai te chu nimin tu khan kali le kan ko inkara bom kam thian fai turin motor panga mangin an chuaka taya kung khodaya an riak nia soyani tin chumi te fin turin kalimiu lama tangin terrorist sipai motor somthum le pathum an chuak to boka chung mi te le kale PDF te chu nimin October ni chonudar khata tang khan zanlamdar sari le chan ve thleng vel anin kap ti hriatani a anin ka na mun hi kalimiu township huam chung nat miong khuwa le seta kho inkara ani terrorist lam chuan chimlam khuwa heng nat chong nat miong helau le chong khuwa kholam hoya RPG an ka na satawangin heng thingtlang khomi te hi chu anral tlan zo nia soi ani a tlan ve thei talo kum upa le chak vak lo tle ma zong an om boka tukin lama an soi dan chuan na chong khuwa hian ral tlan ve thei lova om te zinga mi pathumin RPG awangin hliam an tuar to a chung hliam tuar te boy som turakal motor pakhat po terrorist te chuan an ka zuya wangin hliam tuar te tran pui turakal zinga mi pahni poin hliam an tor pha ve le ani ten chonu lamdar ni vela chuan na chong kholama hian civil mi pahni thian om to ni in media then kha chuan an soibok hetianga mi puiten khuwa an chuasan vele terrorist sipai te chuan an ti thin dan pa nga in in an rok chhun zom le a na chong
nat miong le chom khua in te chu an rok na sale hle ni in helama om te chuan an soya amuna om pakhatin khitit media hne na hetiang hian a report nat miong khua u chia petrol dor rokin petrol an lana sa hleya ador chunga solar battery te ruin ral thuam an thuk rubok ati he thua report lai tak hi chuan terrorist sipai te chu na chong lama an mek ni in a soibok tin medang pakhatin report a pek dan chu hetiang hi ni nimina tangkhan ral thuam lian an kap to a voin lama phei chuan an kap na sa zual sova ral thuam lian an ka awanga boral nu pakhat po na chong kholaya ala lum reng terrorist te chu in tina lutin in an rok na sa hleya an lak duang ang motora an hlang ngau mayani ati nat miong le chong khuwa te hi kalimiu chim lam mel som panga vela khuwa te ni in an khothum hian in sangli emovelan ni voina kalimiu chim lam kong puidunga bom kam su turakal tele kale pdf te in be na ni tak tan luin khet news in tlai dar nga vel khan ron update a helama bom su turakal te zinga mi pasari an thiani atia pdf lamero thi le hliam turan omlo ni in a soi tin social media lama chuan voin chhnulam khan terrorist lama tangin sual sipai mi som thum vel chu an thi to ne soi a phota ti chuan tlai lamdar nga chhovel khan kali le kan ko inkar in dona terrorist sipai som nga le palian thi ni in social media lama kan mule a heng hi anram media lian then khata anla report man lo te poni mai theya ani chem ti kan soi chiangam lo na a ani ngei arin hle ni sakain region thi chain tam si pa po ni zandar khat le chan ve vel khan pdf te chuan takong khopui lama tangkal sipai motor pakhat an lo boma terrorist sipai pariat chuang an thia midang hliam turan tam le hle ne soi ani nemin november ni chonudar ni vel khan miong tam chip bumiat ta khuwa atanga chim lama pauto le antia sipai motor pakhat le police motor pakhat an bom to boka chumi tum chuan terrorist sipai som panga vel chu an thinge ni in an ngai november ni khan pdf te chuan takong khopuya tanga thi chain lamakal terrorist te chu lo lambun le in mi pariat aya tlem lo an da tha to bok tin october ni somthum pakhat le november ni khat khan thi chain township lama lut an lo da thanual to boka he mini ni chung hian thi chain pdf te hian terrorist mi somthum vel zet an suat to ni in pdf lama thu soitu pakhat chuan a soya ti chuan november ni khat nimin pia khan mokun tlanga terrorist som level an suat le boka ti chuan october ni somthum pakhat le nimin inkara pdf chet lak na awanga boral terrorist sipai hi somriat deuh tho an omani hetianga pdf laman chet na sat ve boka wangin sipai council po hian sakain region hi a beina sa hle ani ber sakain region kani khopui kotsuwa yiwa chong leibula kani pdf tele terrorist sipai te voin november ni thum khanen in kap le ni in tan luin khet news chuan a soi le boka hriat thei china terrorist lama tangin silaya ka hliam tuar pani le ral thuam lian siperawanga hliam tuar pakhat an to a thiero an lo ani mai thei kani pdf te chu thatak le himdam takin an tol kir le nia soyani tin kani township chunga yi le chun khuwa terrorist sipai te le an lamtang piusoti member te rason peturakal piusoti pol te chu kani pdf ten konglaka an bei boka mi pariatit hliam an tuar ani Mandalay region huam chunga hian nizan khan maitel tower pathum ti chiat ani vele Mandalay region sinkain tamsipa yuabu khomi high school zirtir tu pakhat uwin luin anti chu terrorist sipai ten an do pa an soi sak tuar lovin nemin november ni khan aboral vele bok aruang chu an mani terrorist lamin an hal nuin achung te an ril ve chowani november ni thum voin hian Mandalay khopuya minong lana azin don ni in
thua thanga hei wang hian Mandalay khopuya chuan ven himna an strict leya azinta em ti ero kan hre man talo voin khan rengun khopuya vehicle police traffic police pathum chu an kap hlum le ni tan hlin tam sipa ong tapi ro ta duty traffic police te chu an du to kin sualan chhuat thina mi puilai nan na chete ma nei lovin an bike an lak sak lo le poisa an choi tir tok tok thina an chet dan rong tak chu PDF te hne na report ni in voin chonudar khat le chan vevel khan traffic police pathum chu PDF lamin an wada thata ni Moon State Pong Township ko palin chun khua a terrorist lamta maitel tower po tukin jing lamdar thumvel khan an bom chele ni in DVB chuan soya tin November ni thum tukin khan Moon State tho tan phiu zayat le molamian inkar kongpuya terrorist sipai motor pakhat an bom le ni in yi PDF te chuan an soi thi le hliam tuar omza tero an la soi chiang theiri lovani Karenni State Miyawadi khopuya the All Burma Students Democratic Front ABSDF office chu November ni nimin tlai khan terrorist sipai engemaw zatin an lu chil vele a mi palian man ni in ABSDF lam chuan an soi engwanga man mai ngen ni ti lam an threlei theilovani Karen State a Bukhwar KIC News in a soidan chuan Miyawadi khopuya ABSDF office hi nimin tlai dar nga vel khan lu chilani a office veng tu an sipai pali an man sakani ABSDF hian ken Euram op chunga central office an bun vea baka KIA thu nei na huam chung mun then khata ke man nei ve nual bok nimin November ni khan phe khung township huam chunga gong i khwa terrorist sipai zani velan luta karen ni PDF tene na indovin terrorist lammi panga anthia karen ni lamatangin mi pali in hliaman tuar ve bok phe khung township hi karen ni state marlam Sian State nena anin rina lamani a phe khung township huam chunga loi he khua om terrorist sipai te chuan voin khan civil mi te in an hal sakle a chu phe khung PDF te le pol sang ten an thela terrorist ten an hala wang hian loi he khua in thum chu akangral mana te chuan an ni terrorist te chu khua atanga chim lampanin an kal ta zela chu karen ni PDF ten zuin an waka pa chanchin kan la khom lai kha anin ka na satwang lai ani a sipai thi anom nual ni in an soya chanchin chiang jok ngai chan me kani ole tun tumatana voin na Myanmaram chung chanchin langsar zual kanan ti chua thei chu khati zong khani a thir tu te na top thlenga min lo thir sak le wangin in za chunga kan lo me kan channel hi min lo thir sak zel turin kan ngen boka chu